Ebusiafo mamo bibia kwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Se be yanko onso ho na wo de ne yare age ho abo. Oh, obi yare ani braba. Se yare na to ambulance mu ne age. Assin of the be hu. Hu nya se be hu. Hu do. Aye hu se nra me kire wo se dia wo de say chairman dansami NDC chairman. Na yiri free mu ya. Na sa wu. A contest of adani contest of accident. Victim. Contest of I will do 5,000 against 5,000. I'll give you roofing sheet. I'll give you cement. And yes, I'm getting. I will see the NDC chairman and he will. Aha. Na ya no muso e. Hey saying. Hey, hey, NDC chairman you. You know the home. What's it? What power was some with ya? You're the bad campaign. I'm not for you. Now, why no mistake? What quite yes, I didn't hear Yana, Mamma, Mamma, but a banu of free Mamma. I said, me, Matuba, to see a man, the NDC, MPP, me NDC. Yeah, what was the chairman? We are chairman one, chairman Makupa, the whole Ghana, Opa chairman would to be. Yeah, Ghana. Opesu huni sumaya maniska. Akwama ya o, nya maniska, nya nipa bia. Ye kuro mu ha ho tere ndoso. Ya me no ye bie su kire ya. Kasa kwa ye beja ika. Ye beka ya de me o mama ya. Ma ese so ngodo. Wo de mama ya me gidi wi ade acha na me rafi. Ebi o ha utimi ni nwie o. Ye kan ni nyina ye kan. Se tuwe ya mama ya. Chema yire awu. Na chairman yire maame aba se chairman yire wu ma free ha na chairman yire maame NDC in fact nyo no nkura nipa no ya announcement na kura ne ka abusia tama ya announcement no na abusia panyini ese tuntum abusia panyini ese tuntum ete ye na se na wahwe akwani di afe akwani tomane Awana chairman sorry ya pele busia panyima ne saso wo pega ne saso wo ma chairman fans yeah chairman o say chairman yeah chairman o brutal chairman here okay yes oh Asilba yes efre Asil bema papa yes and a meeting kese pa Asilba ai efre chairman papa say dansami NDC chairman papa say wo meeting ase say sika de yempo sika yentonto baby ade na duru no baby ase sika no kone say kola wo fie be hwe edan so after election there's life after by election there's life people must live money we must stop yes things must go on and the speaker of parliament offer us am so San wo maka tell say bamba be meka say ade ndi ase ana me na me na meka enti wura and grace we Ghana kwan nyina wo kwagina western region aka say wo Ghana kwan nyina is it true that Ghana kwan nyina yi ana we ana MPP ba konya so in a space of 6 years ensu atawuru kwan nyina na Ghana fo mamumua abusia e ba ya pom diri wo nsam wo krom ha aban bia no a wa mama de se MPP aban say ye share amanfo health care delivery some amanfo benya pomodiri papa aban bia no ho abusia ye ti krom ya from Greater Accra and to Northern region na ya ambulance as a country na enu 54 the whole Ghana by that time 10 regions the whole Ghana na ambulance ya yusu enu 54 na do baye abisafo ambulance 307 ambulances nkwa a government na dia ba na ni ho hospitals abanye sisie abisafo ya kwanya ya resource ya nurses ni ya doctors Ghana ha even agenda 111 at this current administration ACC can you imagine question baby edudro ye go wura August September ya be sase ni commission bi agenda 111 project going around the country under this fourth republic ye wu some monumental project bi da se wo humi a ye bie lines na mon kan cham se bupura utwantro na me ka be se edwuma ma bio me behave yako wo bia wani mi bia nsa me
asam say the same maka ana me so bia I don't fear nobody ani dia obuo ne ade meripa Nyankopon ko ne so no ba no kura no ye beka kire mo me nyu obi a me ne hu aho awe kase amene kase da e obi wiase a me ba he me fe hu amene kase da no kura no meka maka no kura sa na me duru ha wo bia woni mi bia nsam ye no kwafo me ni atro anu wo bia nso ntimi ndisi mi da nobody anu wo ndisi mi da ntimi ndisi mi no kura no meka kire mo obi a nsam adi atro no obi bia na nsam ka jase be di atro me ni atro da no kura no e na meka na mekoso aka no kura sa ase me brebe so me fira sa so ye ka aduma MPP abaye ne kroma da me trase anya de odu ehu ni de wate o na da chi bia MPP ni akonya so no enna bo se sa ba we se ni no ye se de o man bane na akofo ye aduma okromia from 2000 up to 2008 project papa o man bane na akofo ya ni Ghana ha and NDC for ya asase atro mabani na da akofo wi aga na sika na mabani na akofo ya sei ya na ni minister say sei anu afa se drosa anu omudi ye na to aga na fratim mo nkoto abade ti MPP aban mo mu hu de si krom ya nya won ye na ga na fo no asa atwa mu boba ni tiri so afra MPP aban bio it's the same thing and as also currently. But my brothers and sisters, let me tell you. Aduma MPP abaye ni kro ha no. Ya maba na toaso anko near the 8 years rule. Where the 8 years, where the 8 years of this country, I'm telling you today, would never move forward. Ya da chini enye ye da. Waje wo busa se die ntina ya do ahene siswa, ye ntutu ahene one-fourth. So ahene wa ba traswa, ya so ahene wa traswa 4 years ndiko. Do you know why? Ask. Busana na numu muncha abakwasam. Constitution na asese. Say candidate through 8 years, but not that certain political party. Ewo saban no. Yantu MPP abaso. Ejuma no ni na. Na yo jide wa resemu e wa Ghana fo mu. Say ejuma MPP abaye no mo beta ba no so. Nyame ya duma 2024. Na ejuma pa abana ye no. Atoso akonim e de akọ awieye pa yanim se enta abato bakoso hwebe na sia ewuram pa amanfo be campaign ya to kromia ana week ago NDC fo akoyi wo flag ba da incompetent man to bia kuni na nim wodi a bana da du we do